ti, porque hoy tienes a un Dios sin límite, que cuando el hombre no puede más, ahí empieza su poder. Y como él dijo, te diré, toma tu lecho y levántate. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Declaro sobre ti tu libertad. Declaro sobre ti tu sanidad. Y te declaro sano en el nombre de Jesús. Hoy digo a tus dolencias, basta ya, porque el Señor me ha dado autoridad. Y te declaro libre en el nombre de Jesús. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. No más enfermedad. Oh no. Te declaro en libertad. Has vencido ya. Has vencido ya. Toma tu lecho y anda en libertad. Aleluia, Senhor, danke, Tata, danke para o amor, por paz, por misericórdia, danke, Senhor, conosco por cana de liberdade, guardo cobrir para meio de bo sangue precioso. Danke, Senhor, para tudo o qual com abo, Senhor, tá se possível de nos vida, de nos casa e nos família, abo Deus, tá todo poderoso, é único, é Tata, que sempre asque, Senhor, pastima, riba turcos, que vai entregar a eu, Senhor, tá para sobre pastima nos, que ela morre na cruz, morto cruel, tá para sobre bo amor para nós, estava tacina grande. Tata, me agradecido para tu aqui. Beniciona cada casa e família, sungo tá em sintonia, sungo tá cumprindo com esse dever de laboro, tornando tá preparando na mesa para acessar aqui. Com a biologia, cada de nós, passo na de nome de Cristo Jesus, me tema danke para tu aqui. Amém e amém. Sin fe de fidelidad, ni que compartir conmigo más, ese mi que mi tin fe de paz y amor, mi tin fe de rectitud y honor, me falta más. Tu fe tu tiende en mí ni un cambio no por ti, sino que ora a mí, acepta a Jesús. Si vos tin fe, en un vos te aseguramos nota, sobre es mundo aquí. Si vos tin fe, te pastiu, yuchina soño esperanza eterno de Jesús. Por carga tu carga y
dating fe. Un hombre na ultramar nunca entende clock di libertà del sogno in un dama e tannarò in un re di autoiluquetà da tanta vinimas in oscura sonta chibra tattur forza mesta flow ma Cristo Salvador te panos va ombra nos ve in bosta segura bonota so denes mundo aquí si votin fe que pas China sogno speranza eterno de Jesús tu cuore carica tu ricarica y alivia tu pena en los corazón un vida maravilloso de amor dating fe. Sinames, Camino de Fe. Shanang mauro bom dia. Bendición. Feliz Chawips. Habit Chawips 1 de julho 2021. Sí, me está contento de sa. Vos nanta me tei conosco. Haver reduzido dia aqui que Deus bendicionar cada caso, cada família. Que gozo, paz e Cristo Jesus acompanhamos nang reduzido dia aqui e laga com tudo o qual que Deus está preparado para nós por guardo realizar também verdadeiramente de nos casa e nos família. Seguro já vai descarregar com bendição. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. Muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad.
que yo. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Siguro bonita canción, Fe. Laten we mira. Ja, acaba nos tingriben solo 18 minutos passar de Jesum aqui no estúdio de Radio Roma Natural. Para mim é um prazer, Shonan, sim. Oh, tan chatling, bota aí coração, just mencionado. Feliz Jawebs. Se a me tem obedecido de comer piscar, tanto. Minosata aqui que tá passando, que comer piscar, sim. Sim, mas sali bedstone mainta, eigenlijk me queira passar para ir piscar, perdão, asprak, dos asprak, sim. Nós pensamos sali bedstone, vai e promessa asprak, corre chega casa, mitari dias, outro asprak. Bana de 4 a 6 dias na me digo não tem isso não, me digo vai ler o rato para me rádio. Você tem esta maneira um tique slow assim aqui, sim, passou. Eu estando um tique bom. Pero não está aí, para que está aí você, me tá lá que cantiga cava, me também papi, vamos? Puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que
mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Siguro canción aqui tá tremendo, Shonan. Me gusta canción aqui. Hopi tempo sin toque, sí. Anto minta ba yung toque tampoco turora sin equipa sobra mayroon tabi sa amin kung toca música antiga ng Espanyol. Sobra antiga beto. Bendición pa mi rumang, sí. Bendición. Oh, no é coffee aqui, casado dice, lanta fe sonho, sí. Kasai ba mi tek ta una ba iba mi aqui. Sí, ba iba mi leo, ba tirar mi leo aqui dushi, sí. Ta una ba iba mi aqui, ko kita. Bandera y Cuba. Así una cosa. Gracias, mi amor. Sí. Las mira aquí, nos quiero mandar un saludo. Me quiero mandar canción aquí especialmente también para mi sister Amarelis. Dios bendicionado ricamente Amarelis Hazet. Un bendición también. Me quiero mandar va especialmente también para Joanne, su casa y su familia. Bendición también me quiero mandar com trabalho especial também Edushi dia aqui. Edushi dia aqui. E Jawebs aqui. Com trabalho para Dairin. E também para Owen. Sim, Deus bendicionamos ng Edushi dia aqui. Colma boso com seu amor. Cubri boso, proteja boso. Onda que boso tá. A mí nos sabe especialmente para Owen, tata de nombre de Cristo Jesús. Proteja Owen. Tata, guarde para nós. La que sinti bo presencia en el momento aquí. La que saco, abuelo no la que abandona. Abute Dios, coloca con él de tu circunstancia. Prove de cada necesidad que o inimigo está a se apresentar de su vida, hace su gozo completo, de nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amor incomparable, amor incomparable, amor incomparable, es el amor de Dios, es el amor de Dios, es incomparable. Es el amor de Dios, es el amor de Dios, que es incomparable. Hoy la madre para el hijo y lo saca del sazafón. Cargó
Hey, tremendo canción. ¿Me tío más? Sí, me tío más aqui. Sim. Nós queremos mandar um saludo, bendição também com também para Tanchi Rose Celestine. Bendição, Tanchi. Kontay ba na? Sir Takay? Si, que verta bisa. Verta bisa na, ver un tapapia. Pero ito na senyal si. Mita comprende, bendición para Tanchi Rose, bendición para casi familia. Nos queremos mandar un saludo, muy buen día también para Daisy, tante Ilsa. Bendición también para Nefi, su casi familia, sí. Reiko lleno de seca nos ginanda bon, sí. Sí, tapos so tas si falta, que tipo se bingibana Daisy. Llega man, manda un mensaje, me sabe sério, vem buscar nós no aeroporto aqui. Você tá se falta, me tingani bimboneiro, pero miting hopi as prak nang goting ko kumpli ko neki ko minopo yega. Sí. Pero miting deseo de mira bos nan Dios bendicionatan de Ilsa e Daisy bendicionando sa inay mamari binti tambe, sí. Pa bos na yung canción aqui. Aleluya. Si Cristo no cambia tu vida, ¿para qué mujer pa' cambiar? ¿Para qué mujer pa' cambiar? Si Cristo no cambia tu vida, ¿para qué mujer pa' cambiar? Si Cristo no cambia nos vida, si Cristo no cambia no sé, si Cristo no cambia nos vida, ¿para qué nos quiere pa' cambiar? ¿Para qué nos quiere pa' cambiar? ¿Para qué nos quiere pa' cambiar? Si Cristo no cambia nos vida, pa' cambiar. Si Cristo a cambia nos vida, si Cristo a cambia no sé, si Cristo a cambia nos vida, tanto van nos turra la vez, tanti pa' turco Señor, nos lastimamos Señor. Cámbianos vida, si Cristo a cambia no sé, si Cristo a cambianos vida, tanto van nos turra la vez, tanti pa' turco Señor, nos lastimamos Señor, nos adoramos mi Dios. Señor, nos lastimamos, Señor, nos adoramos, mi Dios, grande boca, mi Señor. Tantang, se la acaba. Anterior nos ninguém vai que saque. Los na vai que saque, me sora babo, ok? Essa aqui tá o programa começava o dia com o Senhor. E já luna para javiarne de Jesunor para honor aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristiano, mensagem, oração, saludos, felicitação e hopi mas. Bo dia carregar com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Yo no pregunto a mi tambalear, la manera mi mira luz más mi día.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Se mueven los dinteles del cielo. Sí, así na vez. Si no está seguidame con más de bonita canción ang gusto selecta. Moro bom dia. Bendición nos quedamos na dami pa Sister Solange Trinidad. Just mencionaba ricamente un feliz Jawebs, aveta Jawebs promedio jullie siya na. Mira kung es luna ng tabay, no? Com velocidade vil, sim. E ano aqui tá passando. Já acabamos a apertura de luna número 7 aqui. Então tabay liye. Mucha nada, me tabay. Si mamas me compreendendo después de vakantie? Sim? Ok. Com Deus bendicionanos, mucha nada. So, ko ainda não logra a escolar aqui por qualquer motivo, no worry. So, si tem yulan tower aqui, que maior nang uta escucha também bise yunan lo siguiente. Me pedi Dios sabiduria para me por papi palavra na aqui. Timbiado em vida, circunstância nang ta tumalugar no pakibra nos. Circunstância nang ta tumalugar pasinos fuerte. Anto, pabotame joven. Si hay escolar que no estaba tan exitoso, no tun vergüenza, en tun crimen, en ta un fracaso, esta joven que sakitame ta parte de vida. Anto sa kung botak recobrar e anya que no logra aqui, começa a poner fe esperança em Deus. Mas Deus está consolar, é sin consuelo. Deus não está quebra, é que aguardo afectar. Deus está restore. Então, bro, tá bini back próximo ano mais fuerte, pessoal. Last dia na que nós temos, sa que slag, tu rin slag. Bota mi reportret, tu bonita bo. Mi Dios pone mi enfoque riba isnang kuno slag. Isnang kuno logra. Y aún más, es unang ku acá de una depresión. Dios que pabusa. Joven, que Dios no te estimaba menos pe hecho. Dios te va a ayudar, especialmente para e canción aquí. Confianza de DJ. Aleluya. Abrigo o na, y
por confía a Dios. No sobenang no desespera. Contratiempo te. Lucha te. Momento ng menos alentador te. Turekos ng te. Pero si vos fija vista riba Dios, lobo no pasa boso de circunstancia nang. Y lobo no queda defraudar de Dios. Mito ejemplo di lo cual mi tabisabo, ok? Nos queremos un saludo, un bendición que va especialmente también para nos mama. Bendición a mi papá, a Mirko Enclar, un bendición para Shareska, bendición para nos amigo ng Juni, y también Marcelo. Y también bendición también nos queremos napanam do casi familia también para Kiara. Avión del aire ina. ¿Me entiende que Kiara llega? Era del aire ina. ¿Sí? Dura 2 o 3 días, así es, va pelante. Bendición también para Kilian. Y también nos queremos mandar una bendición que va especialmente para Roncha y Magali, Mama Ivy. Me escoge canción aquí para Mama Ivy. Entonces mandan una letra grande para mí, sino aquí. Mi nota de acuerdo que canción me está poniendo otra, ¿no? Escuches aquí, mamá. Eso. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en el escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo,
Siguro, alaba a Dios. Mama Ivy, mi no hay ningún letter di Mama Ivy ko tabisan, mi no que canzone. Quizás estaba taong ko Mama Ivy, no espera de escucha, pero que te gusta más siya. Mi no sa, punto no, minsan nada, no, minsan nada Mama Ivy. Sí, ta según espíritu ta guía nos te lleva programa aquí, sí. Nos queremos un bendición dame ko tabay para Romanda Molina. Bendición dame para su casa y familia. Bendición dame nos queremos nada para Jutmar Irwalta Fanite. Mucha nang, sí, Dios bendición. Kung bay que yambo, sí. Como ipo sa ko tiyambo, bay wadin friso di mama na casa ya. Sí, sen curia. No me cas, no me bobisa ko que via radio. Pues mucho en daway para la importa. Pero tienen freezer. Sí. Nasa en Curia, se Romanda Molina, tiamo, por aí tiamo. Come passar? Um pare comisasi, sim. Bendição na nos queremos na Lilian Clara. Just bendição na Lilian, sim. Just bendição na casa e família também. Nós temos uma bonita canção que nós selectamos especialmente para vocês. Nós queremos mandar também para brother Tito Plata. E também Ted Plata, sua casa e família também. Just bendição na vocês. Um feliz Jaweps, 1 de julho. Ya acabo nos ting menos que 3 minutos por meio que 2. Pendiente, mayroon tara caminda. Señor, mi que tan manera vos. Señor, mi que tan manera vos. Mi que tu me ejemplo de bo amor. Señor, mi que tan manera vos. Señor, mi que ta manera vos. Señor, mi que tan manera vos. Manera vos. Mi que tu me ejemplo de vos amor. Señor, mi que ta manera vos. Señor. Señor, mi que ta manera vos. Señor, mi que ta manera vos. Mi que tu ejemplo de vos amor. Señor, mi que ta manera vos. Señor. Señor, mi que ta manera vos. Señor, mi que ta manera vos. Mi que tu me ejemplo de vos amor. Señor, mi que ta manera vos. Señor, mi que ta manera vos. Señor, mi que ta manera vos. Mi que tu ejemplo de bo amor. Señor, mi que ta manera vos. Seguro, Senhor, me quieta maneira boa. Vamos vir aqui. Nós queremos mandar um saludo, bendição também. Que também especialmente para Ruhi, aí na Groningen, sim. Deus bendicionar Ruhi ricamente. Vamos vir aqui também de parte de Ruhi. E também nós aqui também. Um saludo
para mi familia nang aquí na Groningen, especialmente para mi yo, Jadion, que Dios bendicione ricamente, que abay over, a ver si Dios bendiciona Jadon, sí, sí, no me sé, que hopi sabiduría tata, dune más conocimiento de letra que cifra nang, pe porta sobresaliente, den lo cual que está así para su estudio. Dan kita abo nomor mitapidibo, Señor, bogiyangsa, patulo qual ko tat cruza caminda di Jadon, ko abo laga esinti bo protection riba su vida, y laga bo bendición tata por wordo multiplicar e duna fruta resultado ng tá agradável. Tayo mabudanki pa turisa que de nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós que de maneira abo, Senhor. Por dia nós que de maneira abo, com pensamento de maneira boa. Senhor, é boa presença, Senhor, vou te transformar-nos. Oh, Senhor, nós aqui na noite, Senhor. Nós pedimos llena-nos como mês. Até nos vida aqui. Igreja, me pedimos assim coisa. Alça por mano na área. Alça tu dos por mano na área como entrega. Dice, Senhor, me te entrega mi mes completamente nada. Señor, llename como ves. Llename como ves. Aleluya. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, quien me da espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Hagamos alza dos manos y cantemos. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Cristo, yo te hablo, no se libere.
Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por el amor que me da. Gracias por el amor que me das. También yo te amaré. Gracias, gracias, Señor. Gracias por el amor que me das. También yo te amaré. Aleluya. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia.
presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Essa aqui tá o programa Começava o Dia com o Senhor. E já luna para o viernes de Jesunor para Unor aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano, mensagem, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carregar com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Ore prepara mi vida presentando, yo no pregunta mi tambaleando, la manera mi mira luz más día y mi no sobra fuerza. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... A continuación, mensaje de día. Feliz dia, danke de permitir-me recebo outro mensagem de dia. A mim me que para que tu na persistir em picar. E me titular a mensagem aqui assim também. Tinha que usar com a Bíblia em picar, pero que queda persistir em picar. Ora para a Bíblia em picar, essa aqui tem consequência. Já tem gente bisa se Deus estrafa me para me picar. Pero Deus não está estrafa, Deus está perdonar. E gente não aqui está confundir a consequência de não picar com o estrafa de Deus. Deus não está estrafa, estima cada de nós, pero é picar se não está estima. Mas coisas que nós queremos estima nos unam. Pero nós desaprovar na acto malo na. Assim na Deus também tá. Eta estima nós, pero eta desaprovar e picar. E toch tem gente sabendo que não tá cometer picar, tá queda persistir em picar. Na persistência de picar é causa que na vida não tá progressar. Maneira que não quer. Na persistência de picar é causa que não tem nunca paz e tranquilidade na vida. A persistência de não picar é consequente, é causa que não nunca pode ter êxito. Para poder conseguir, nós acudir ao Senhor, nos Deus de oração. Para hecho que ave a trove labi nos wonan e pone vida corredor de nos adernan. Danke Senhor para o milagre aqui. Danke para outro dia. Danke para dia novo. Danke para dia novo para quando nós volve vitória de bom número. Danke para dia bendicionado e enar com graça e glória. E Senhor, me agradecido para a mensagem de hoje. Danke, você vai revelar a palavra na nós para meio de mensagem aqui. Toca cada coração de cada oyente,
Bendicionar ang vida, bendicionar ang kas. Kita pedimos provenir de cada circunstância que po presentado na vida. Kita pedimos na ânimo na esung ko awit a cansa. Kita pedimos na força na esung ko ta sinti ko subida a para bira carga ko ino po carga mas. Imita 13 esung ko awit de fedrit. Delante di trono. E me pedimos, Senhor, para a palavra da consuelo. Com cada baixi, seja llenar toda a graça e o amor. É um que está sofrendo quebrante de saúde. É um que está enfrentando enfermidade. Que tem dolor. Está trazendo também delante do trono de sanidade. Declarando sanação riba na vida em nome de Cristo Jesus. Senhor, cobrinam com o sangue precioso. Nós está declarar com confiança em o nome que nenhuma enfermidade, nenhuma maleza não pode ter domínio para sobre nós contrarrestar cada ataque de nossa vida com o poder de Cristo Jesus. Ave que 13, em especial o resto da cruz, e Harold Meyer delante do trono, para a nação completo, e me clama é sangue de Cristo Jesus de minha vida. Me 13 também Marco e Excelento Dei, delante do trono de misericórdia. Me pedimos, Senhor, para bendicionar a vida na aqui. Toca ng coração e llenanan com amor e carinho, provenir de cada circunstância que apresentar de ng casa de ng vida. Ito rin sa akin mitapidi de em nome de Cristo Jesus. Amém. Tingende, não sa e não por queda sem persistir em pecar. Nanta purba, pero nanta mara, e queda mara na pica. Outro por isa, pero ta persistir conscientemente de acto ng pecaminoso. Quimicamente ku persistir em picar. Ku persistir em picar, quimicamente ku bosa, ku loke tabay hasi está haciendo un pecado que no está conforme al mandamiento de Dios. Você bom e toch pode ser conscientemente. E me quero dar uma ilustração a ave. Tempo passado, Deus poderia meu coração para papai com supostamente pareja. Supostamente pareja aqui está involucrada no momento de diferente trajetória jurídica e me dava suporte. No momento me atencionar na situação de oração cerca do Senhor e pouco a pouco vou começar a mirar que também possibilidade para uma solução. Pero pareja aqui está uma pareja cristã não casar com a Kai Beck. E no momento Deus está poderia meu coração para ir uma mensagem para Deus está dando em sua mensagem que Deus não vai abrir porta para não, mas não tem de largar picar banda, não tem de convertir de novo e seguir e caminhar segundo a vontade de Deus. Pero a pareja aqui está rechazar a palavra de Deus. E não há tempo depois, é porta a ser atrás de outro. Nada bem sinta clem. Então, essa aqui é a consequência de querer persistir em picar. Pero apesar que a porta está cerrando para não, dia para dia sinta mais clem, toch na ta queda persistir
den nang pica. Tiene que gusta pica. Mas sobre a culpa que nós temos da carne. E carne não está respeitar nenhum lei ou mandamento de Deus. A carne é culpa de nós, das lo que é tá bom. E tem seu próprio desejo. Pero a carne é culpa que nós temos da autodestrutivo. Tá pensei a palavra de Deus da bisa que o pecado conduz à destruição. Que é pago de pecado morto. E a pareja de minha ilustração sa é aqui. Não sa, pero toch não insistir no rechazo de Deus. E a consequência de visível agora. A consequência não é a straf de Deus, mas a consequência de nossa própria ação. Quizás algo que está escutando a mensagem aqui está reconhecer o mês da ilustração aqui. É não que está rechazar Deus e persistir em pecar, sa é aqui. Mas sobre nada ser conscientemente. Pero não está na ame para condená-lo. Se me quer para você que Deus está perdonando. Deus não está nem conosco. Deus não está rabia e queda rabia. Deus está misericordioso. E misericórdia que men que pode receber algo de caso aqui perdão, sendo que eigenlijk não merece. Se alguém pode estar vivendo de persistência de pecar. Tá bom para admitir isso aí e por para tomar domínio de uma bebida pecaminosa. Abo me se ter domínio, não bebida pecaminosa. Não larga picar e babo na destruição. Não entregar o mês na picar. A maneira Pablo também se de Romano na 6:3, nem não entregar nenhuma parte de vosso corpo na picar como instrumento de maldade. Al contrário, sometei-vos a Deus, maneira rende com amor e volve viva, e entregar cada parte de vosso corpo como instrumento para fazer o que está justo de vista de Deus. Mas porque é ave que o esconde para rechazo para Deus, pero Deus está mirando tu coisa, Deus sabe tu coisa, e está mirando tu coisa a se esconder. Hebreu 4:3 está dizendo para Deus nenhuma criatura não está escondida. Deus está mirando tu coisa maneira não está em realidade. Temos me se dando conta. A última frase aqui está crucial. Temos me se dando conta. Sem medo, sem temor. Mas abraçar como por ti um advogado, como um defensor em cielo que é Cristo Jesus. Perceba por acercar Deus sem medo, como o coração arrependido. Hebreu 4:16 van acercar Deus o trono anto com confiança, caminha por a graça para ter misericórdia conosco e de sua bondade ajuda-nos na hora de necessidade. Tiende também está Satanás está trazendo de pecar. Por isso não é verdade. Tá nos mesta abre porta, ventana, schuifdeur, para buraco de dak para Satanás a oportunidade para de renta e take over. Tantem conosco mesmo, não dune chance e não pode nada. Passo é vencer acaba. E se você resistir tentação, corre para picar, Satanás tu foi bom também.
Me quer invitar a ver para quebrar com picar. Para stop de persistir de vida pecaminoso. Me note stoverstok, Pablo. Para mim que recebo cerca de Cristo Jesus. Passou me está convencido que Cristo Jesus é o caminho, é a vida, é a verdade. Me está convencido que é uma conexão com Deus, até que Ele está o defensor. Que Ele pode dar força para stop de persistir em pecado. Entiende? Exato de aqui não. Pero nanta que o evangelho de Cristo, nanta que virei formé, não parecer para assim não põe justificação de na acto não. Pero sa awe que essa aqui tá errôneo, essa aqui tá malo. Maneira Paulo também se tem galata ng 1:8, pero hasta se nós mesmos ou ángel do cielo predicar outro evangelho na bolso diferente de isso que nós a predicar acaba, maldição de Deus cai de baixo. Pois não existe outro evangelho que o evangelho de Cristo. Os nomes de que maluse para justificar nos acto ng pecaminoso. Paso manema bisa acaba Deus a tu cos. Deus ta mira tu cos. O mas coisa escondido por Deus ta mira. Promisa também que Deus ta misericordioso. E que ave bopo vai se caje. Que o coração arrepenti. Dizele Senhor perdona-me. Me tava ta falta. Me está reconhecer essa aqui. E me está pedindo o Senhor para perdonar-me. Me está seguro que Ele perdonava. Como eu recebi misericórdia. Se a outra pessoa aqui vai junto comigo de oração. E diz repetir minha palavra. Senhor Jesus, me está bem delante bo. Me está reconhecer que me está pecador. Me está reconhecer que me ha falhado assim tanto bem. Pero awe me está arrepenti. Awe me está duele. Awe me está pedindo, por favor, de perdonar-me. Lavar-me com esse sangue precioso. Assim me limpe a trove. Transformar-me. Vinde meu coração e cria coração novo de mim. Assim minha criatura nova. Restaurar-me. Sanar-me. Escreve meu nome de e-book de vida. Amém e amém. Se você faz oração aqui, onde comigo em festa hora que no céu, para sobar um bom choice. E me está pedindo para tomar contato conosco, e não me dá de telefone, está ali na pantalla. Para nós poder dar mais informação e para nós poder guiar o caminho novo que acaba de abrir para. E se você compartilhar o testemunho conosco, manda-nos voice, manda-nos WhatsApp. Para o testemunho, lo abre porta para outro. Daqui de escuchar minha hinta, tá um prazer de por
situação tá difícil, bota assim de Cuba perde fé. Vuelta tá Senhor, não lo fallamos. E mais que luta tá grande, esse tá assim Cuba perde fé. Well confia Senhor, la que lucha pavo. Wow. Y sabo cara na leira y mire sobrenatural. Es promesa de Dios, lo vence turcos. Wow. Y sabo magna na leira y sintió sobrenatural. Es juramento de Dios, lo vence turcos. Lo minor en ti, te ora mi promesa cumplir. En promesa de Dios, la tenche mi dizer, a su gloria y poder. Y en la mi fe de Abraham, lo minor en ti, te ora mi promesa cumplir. En promesa de Dios, la tenche mi dizer, a su gloria y poder. Y en la mi fe de Abraham. Situação tá difícil, toda fil Cuba perde a fé. Quando Deus tem conta falha, não lo fallamos. E mais que luta tá grande, esse tá se Cuba perde a fé. La grandeza da guerra, la que lucha pavo. E sabe cara na leira e mire sobrenatural. Es promesa de Dios, lo vence turcos. Y sabe humana na leira y sintió sobrenatural. Es juramento de Dios, lo vence turcos, turcos. Lo minor en ti, te ora mi promesa cumplir. En promesa de Dios, la tenche mi dizer, a su gloria y poder. Y en la mi fe de Abraham, lo menor en ti, te ora mi promesa cumplir. En promesa de Dios, la tenche mi dizer, a su gloria y poder. Y en la mi fe de Abraham. No saltas down, get the button ground, take a breath, don't forget, relax, relax, relax. Montañas a lo mueve, si por ti fe, declara con boca, pa' algo sosode. Tulemo, 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 mil boca y maldivo. Señor, estamos guardando, el campesino es rabo, monta arriba y no abajo. Lo minor en ti, te ora mi promesa cumplir. En promesa de Dios, la tenche mi dizer, a su gloria y poder. Y en la mi fe de Abraham, lo menor en ti, te ora mi promesa cumplir. En promesa de Dios, la tenche mi dizer, a su gloria y poder. Y en la mi fe de Abraham. Esa boca na leira y mire sobrenatural. Es promesa de Dios, lo vence turcos. Yes, siguro promesa de Dios lo hasi cos ng cambia pavo. Siguro la nos mira ki bendición nos quiera manda también pa mayroon su casa y familia, un bendición seguro nos quiera manda pa Shani, sí, bendición también pa Gabriela, Giselle, Jimeno. Assim, sim, que Deus bendiga a você também. Ricamente, sim, que Deus dona a você também. Tudo o qual que o seu coração está desejar para cumprir com sua vontade. Então, especialmente para você, nós temos bonita canção. Me quero uma canção aqui também, mira aqui, sim. Dejarme tomar mi papelito aquí, sí. Nos queremos mandar también bendición para Mau Jansen. Bendición también para Irvin Curuli. Y también Joffrey con Jennifer. Sí, feliz día para vos, nang. Sí, nishiki. Sí. Aha, bendición también nos queremos mandar para nuestra sister Ilian Lake. Sí, un beetje regen allá na Engelo. Well, amin daarbij Engelo, we.
Sí, mitad di bayangalo, pero sí, no. Ba si Kiko. Bendición para Ilian y casi familia, sí. Nos queremos mandar un bendición especialmente para meneer Robert Swinkels, su casi familia, sí. Feliz mainta, meneer Cargaco, bendición de Dios. Bendición también para Kenneth Lear, casi familia. Conta con Patsy. Sí, Pansy Tabong. Saludos, sí. Un bendición también nos queremos mandar especialmente para Dorotea Melan, casi familia completo. Anto para vos turnos de canción que vas a escuchar letra na. Señor, dame guardado, sin falta de nada. Tengo un nuco de hierba verde que tapone mi sosega. Ahí va mina agua tranquila, para mi volver a fosa. Esta guía mi de caminar derecho. Fiel na su nombre, mas que me pasa de cumplir más pura, sin miedo de nada. Abotei tu garoto e bastão, tananta mi amparo. Bota derecha mesa pa mi, tem vista de mi enemigo. Bota unta mi cabeza con perfume, mi make orienta baja bendición y bondad acompañame. Falta de nada, por día de mi vida, sin miedo de nada, mi viva de casa y Señor. Falta de nada, enter mi vida largo, sin miedo de nada, sí, de quien lo me teme, Señor, si está junto conmigo, Señor, a quien no me teme, Señor, si está cerca a mí, Señor, Señor, da mi creador, Señor, Señor, da mi creador, Señor, da mi fuerte, Señor, mi barranca, Señor, mi escudo, Señor, mi protector, Señor, da guardami, Señor, mi enemigo, Señor, da guía a mí, Señor, dengue camina por, Señor, da Señor, Señor, por su gran poder, Señor, da Señor, Señor, da mi mestre, o medo é uso, da hobbies lá, mas Senhor, das capé de tudo isso aí, ele cuida sua ensinantura, para ninguém de não quebra. Señor, da mi creador, Señor, Señor, da mi guardador, Señor, da mi forte, Señor, mi barranca, Señor, mi escudo, Señor, mi protector, Señor, da libra-me, Señor, mi enemigo, Señor, da guía-me, Señor, dengue camina por, Señor, da Señor, Señor, por su gran poder, Señor, da Señor, Señor, da mi mestre. Señor, da mi guardado, minti falti nada. Tengo un nuco de hierba verde, que tapone mi sosega. Falta de nada. Ei, minti falta di nada. Sì, non stiamo stammi ripetuti di chi per mi deve compli prome che sacchi. Ma sobre sacchi también è importante, sì, sacchi también è importante per proprio sa ripetire chi ma scuci sacchi.
Essa aqui tá o programa Começava o Dia com o Senhor. E já luna para viernes de Jesunor para unor aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi o bendição para meio de cantica ng cristiano, mensaje, oração, saludos, felicitação e hopi mas. Do dia carregar com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Ore premana mi vida presentar. Situación permuta mi tambalear. Da manera mi mira luz más día y mi no sobra fuerza. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Se mueven los dinteles del cielo. Hey, siguro sa Italo qual conostin também turja luna noite de 7 para 9 na Holanda, hora de antes de 3, 1 hora para 3 horas e meia. Nós temos que mandar saludo também para uma loja, Ludwig Bernabé, a bendição para casa e família também completos, Bendição também nos quero mandar especialmente também para Cinta Milang, sua casa e família. Bendição também para Cinta Nicolás. Bendição para Tica Nicolás. Bendição para Lodovico Nicolás. Bendição para Madrina Clícia Nicolás, geboren Frans. Just mencionamos het net, maar tengo uma novidade. Zit daar geen Frans ting. Wanneer dan carga com Frans, bendição para tu Frans dan. Sim. Mesora, nós queremos mandar um saludo que vai especialmente para Kathleen Rafaela. Di Rafaela, não mencionar um par aqui. Bendição para Kathleen Rafaela. Nós queremos mandar uma bendição que vai especialmente também para Narciso Rafaela. O bendição também nós queremos mandar que vai especialmente também para Kathleen Suruman que chama Marilyn Rafaela. Sim. Tipo, Polaca Rafaela ting. Sim, para Rafaela. Sim. Diyos bendicionamos ng tour. Nos tomando saludo kita kami kutabay especialmente dami pa Lady Didi. Lady Didi, falta poco. Sí, falta poco Lady Didi. Sí. Diyos bendicionamos kasi mi bendisyon namin nos keraman kutabay especialmente dami pa Nelly Leoneta Winklar. Bendisyon especial dami pa Abigail, pa Esther Kumerari. Feliz ja Whips, pa buscar. Já Whips por meio de Juli. Sí, 6 luna trailoma acaba. Sí. Trailoma, ¿dónde tanto? Aquí van a. Sí, ahí lang. Sí, Bonero nos tengo by. Bonero, here we come. Me empieza a contar, ¿ves? Bendición para no gente na Bonero, sí. Love you all, sí. Por lá que gani bi Bonero, que na mana buscar-me? Sí, mana buscar-me, tá cozinhando todo dia para buscar. Trabolo. A mim não te come com duche. Sim. Cozinhar sim, me vou cozinhar para você não. Trabolo. Eu portar-me tenho 2 bolos pretos. Sim. Não portar, me mestre tranando. Tu conta claro, dry em cana forno, sim. E preparação não tem 2, 3 anos para sacar, nós começamos a preparação. Lá nos mira que nos manda mais de saludo ng bendição também nos queremos que especialmente também para Pastor Martezon. Bendición para casa y familia, bendición namin sa karaman na congregación completo de Porta na Bonero, na Kralandijk Bonero, kaya Corona number 38 Askay Technover Koyman, of si bubini jariba, buta bayabaw, buta anyele na Sky Technover RBC, tambe bendición sa karaman na tambe pa Luis Corosaura, Diyos timabos ng Rumanang, y Diyos sakiko, tapasando, y Diyos tabay obra pabong, sobre vuestro estima, Señor. Bendición también para Dave, Sarita y también Yena. Anto para vos ng Ezaki. Gana di triunfa, mi tapi Señor, una mi su bendición, mi tapi Señor,
Vita bailanti, vita lavoro, vita progresar, hay vita prosperar. Trabajando duro, vita lavoro, vita prosperar, vita bailar. Fai pa' bailanti, fai pa' lograr como t'abita. Mi intendevo, sa mi pa' mi tende, sa mi pa' mi sa. Mi ta positivo, mi te lo grabó. Per il Señor, no sta bailanti. Per il Señor, no sta progresando, trabajando duro, no sta lo grabó. Trabajando duro, no sta bailanti. No está progresar, no está prosperar. Yes, positivo, positivo. Nos queremos mandar un saludo, sí, bendición. Natalie Mersing, tabisanos, Dios tata poderoso, bendición. Bendición a mi cas y mi yu y yetunan y familias. Sí, ajá, la canción mira aquí. Bendición a mi cubo, Espíritu Santo, amén. Lord, love you. Bendición para Natalie Mersing, casa y familia completo. Nos tiene un cosa electa aquí, sí. Nos toman la canción que dame para tanta chichita. A gusto, la si, ay, me mira en bolo, pero a mí hay vida bolo. ¿Ta qué come bolo? Naisara, Carti, Juni, Elton, tapos de mira largo sina. Él come bolo. No, un tanaño come bolo. ¿Ta qué come bolo entonces? Tatu, no, tampoco. Bisami, no? Vos la gamit de un ansia aqui. Mi tabaya bolo siya, no? Mi mete tra bolo. Mi mesta, tanchi biyo dami dorna bolo. Dorna bolo macam bonita mo ko brune. Pero bolo na ita tanchi tra nang. Alaga tra, si mo, ni diwe dat respetasi ni wakan. Sa kupa ta boko. Asila no so ta babay. Dilati tanchi chichita. Sì, e si ritorna Cicita, s'intariva su stool di tanto anni che la compli, ma c'è serio, però se vuoi proprio 2 secondi con eo lo mira con e caro da stout, da Cicita, sì. Bendición para familia completo, familia gusta, Dios bendicionamos ricamente. Nos queremos mandar saludos que a las tres, que hay papelito, que bendición también para Ermico Frankie, bendición también nos queremos mandar para Lugino, Tanisa y también Giomardi, un feliz Jaweb, sabete Jaweb, prome de Juli. E già un vistazo arriva nel solo, con le bailagano sa tremendo, che ya acaba lo stinga 17 minuti mei. Sì, ti football no, mi ta nara già chi messa to, lo stinga 17 minuti mei, tabira quasi 17 minuti prome uno chi di studio di Radio Aroma Natural. Nos tabay aquí como programa como son día nuevo con Señor. Bendición nos queremos para Iván nos taman un saludo también para Gislen también que princesa nan en casa. Así nos sigue bay que muchachos cuánto kilómetros la gana. Esta sale número 25 ribelista de Muchananca cana más pura. Sí, bendición para Iván. Aria Bais que tata. Ria Bais comienza al 25, ahora como en Corea, al 25. Sí, en todo caso, bendición también para nuestro brother Charlie Felida, para casi familia completo. Un saludo también especial, muy especial para familia Bermúdez, Sharin. Bocasi familia, que Dios bendicionamos tan ricamente mi tía canciones que vamos a escuchar aquí. ¡Santo! Así es.
Vamos, hazlo con gozo para el Señor. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. ¡Aleluya! Hazlo con gozo para el Señor. Que les digo tu alabanza. Santo. Vamos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. Suenen esas palmas. Santo. Vamos con tus palmas fuerte al Señor. Tú eres grande. Diga conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? Qué bueno es el Señor, Que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida.
tengo un Cristo del poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo del poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. ¡Tuya la gloria, Señor! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. ¡Aleluya! Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo. Isso é aqui tá um inanco também largo. Sim, sim, então só na bom também, sim, para você não me toque. Sim, a veta já webs promete jullie, va comprender que sim. A base aí de luna na capaz, sim, va bien. A vou ter se aí de jullie que manda bolo. Bolo me quer. Ah, não, me dá como é que você bendición, me quiero llamar via de media aqui danke grande na família Felidad. Grandioso gesto de nosso irmão Charlie, sí, com sustento de Ivan, sí, seguro de Paulina, sí,
E família aqui tá tremendo. For the dia kunang aportar de equipo ng Radyo No KFO y un día más. Radio que te trae así na ta. Anto ora que bendición bini Jacini, Dios ta multiplique. E fruta ng tawardo multiplica. Ku 30, 60, 100. Así na Dios que move siya nang. Sigur, no, sí. Y no estaba en recta final, sí, me estaba poniendo otra canción también. Y hay nombre para mandar aquí, echaron un vistazo aquí. ¿Qué pasa aquí? Usa mi teléfono niet verbonden, controleer of je telefoon een actieve internet voorbij. Verlagen, enemigo que se negos, ¿ah? Verdad, atacar que no te respondean. Así que, para Dios, turnia di nuevo, Roman. Laga bo dia comisar de bendición con Dios. Oh, polaga. Era da papo Scooby que deram nada bonita. Bendição para a família do Vale completo. Bendição para o pastor do Vale. Bendição também para Tanchi. Tanchi Sudeste. Bendição para Tanchi Sudeste. Que mamira Emelina Holanda aqui. Mamira, polagi mire, se passa. Wantepa me to yamami. Também mané. Pity Jet. Pitingganin po rin ganin mira Emilio. Sí, también de nang. Dios bendición nang tambe ripeti si dia nos queremos dar saludo, echar un vistazo aquí, sí. Echar un vistazo, bendición tambe para Johan Albertus. Nos queremos dar bendición tambe para Giselle Bourrier, casi familia completo, sí, menos que tremendo. Alterar aquí, sí, esa speed, sí. Sí, a ver, voy a llamar a yo a mi vaya, sí, corre como dice aquí, sí. Porque vai, piquipo corota nang vaya, nosotros vamos a escuchar. Bendición para uma amarelo. Bom que para mi pai? Vim com drive 2 horas mais. Assim não é, vim drive programa. O tempo tá bonito, assim. Vim drive programa, assim. Vim que pede, sim. Sim, bendição na nos queremos que trabalhe especialmente para minha irmã de criança Charlotte Quirindongo, casa e família. Bendição na nos queremos para a irmã Trinidade e também tanta Sandra. Deus bendicionamos nang tour. Bendição também para Marlene Abelar, conta com Nina. Família Anthony, bendição para você, bendição na nos queremos que trabalhe para Marco, conta que mango nang. Sim? Ele ora nasce bom trabalho, al final passou timango cai foi palo na cai inteira na muri na mesa então tem planche mango mas não para Holanda para mim sim. Bendição não me pachal Tomás mama quis lote liga lote assim me entende nada tampouco me é bolo tu você que lunch no lunch da come bolo ter lunch da come sim. Bendição também para Nanture, bendição também para tanta Shirley Martes, caso minha. Saludo, abraço para mama Inês. Não sei nem de playa para boa, sim. Aí vai na missa bailando, mas eu viame. Sim, então hora que me passa, mama Inês tá pronta. Mas é bonita mesmo. Bendição também nossa mana para Luiz Curosaura, também bendição para nossa Silvia Anthony. Bendição também para Joanne Obispo, caso e família. Bendição para Márcio Purier, caso e família. Bendição para Ulrich Cartão, caso e família. Bendição também para brother Gelo Peter, se nós também terminar assim aqui, senang ayo, se também ayo. Tenho prueba que vou ter que passar. Si vos que clasifica Pachelo, E tenho luta que vou ter que lutar. si vos que clasifica Pachelo, E tenho vitória que vou ter que lograr, me show. si vos que clasifica Pachelo, E tenho vida que vou ter que viver. si vos que clasifica Pachelo, Pensei, Dios clasificación, para tu reino sin ninguna excepción. La traumación, para tu reino sin ninguna decisión. pero cada quem para mes ter tu mana mes decisão. Pero cada quien para mes ter tu mana mes decisión. A mí pa mi mes, a vos pa vos mes, pa su mes ter tu mana decisión. A mí pa mi mes, a vos pa vos mes, pa su mes ter tu mana decisión. No la haga nada, no nada, nada es robado, escoge pa Dios. No la haga nada, no nada, nada es robado, escoge pa Dios. Tenho prueba
botinho logra miruma. Se tu que classifica Pachelo, Tinha vida que botinho cubiba. se tu que classifica Pachelo, Pensei, Dios pacificação, pature nesse new decepção. E la trama machão, pature nesse new decepção. pero cada quem tá na mes, mester tu mana mes decisão. Pero cada quem tá na mes, mester tu mana mes decisão. A mim va mi mes, amo vamos mes, passo mes, mester tu mana decisão. A mim va mi mes, amo vamos mes, passo mes, mester tu mana decisão. Não nada nada, não nada, nada trovamos isso é para Deus. Não nada nada, não nada, nada trovamos isso é para Deus. Meti versículo padre chavo veis. Juan 3, versículo 16. Pa sobra Dios estima mundo así na tanto. Él amando a su único yo. Pa tu